الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yan nesab kita niyo waktu na to ini, serta kuma kita niyo pengajian, hambuok ayat dain ha suratun nisa, ayat kay mantagsiam, Farmansin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Doon ha ayat ini, indaakan kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala munaring hakatan, pagtaat haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, serta pagtaat daakan sindaak niya amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika bimtisali awamirihima. Inyadto amuin urulun na to madtumadtuing katan piyang daakan nila karwa, piyang daakan sin Allah ta'ala, serta piyang daakan sindaak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno-uno na piyang daakan, sibo dahil kaunan wajib, al-mustahab, iban na sin, amuin piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, katandamikyan piyang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkan na wajib, in amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Hatiap-tiap magpasampay sinagama, wajib doon kaniya indaakan paamin matarang hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, serta matarang hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amuyad tuin, ini subay mapajatusin, magdadawah atau magpasampay sinagama, serta induayad to, amun pangdaakan paamin ini hukuman matarang deng ha Quran iban sin sunnah, serta matarang doon hayan damikyan iban sin amun piang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, piag mangi niya deng ha sirik, deng ha ini kakupur, pagnipak, pagmurtad, iban sin mga hinang amuin hinang bago, wala na jimato hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga kasahabatan niya. In mga inikatantan, subayan mo ini induk-dukan sin tiap-tiap magpasampay sin agama, doon haamuin nasabot ka nakauna ini. Mahuli ron haon kaya sugpatan, laong niya, wa ulil amri minkum. Iban na si mga sila ulatul amr pagyanon, mga umara
mga nagdarasin hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya damikian sin mga sila mufti sin hula lokal na mga yadto katantan makasud sila roon ha pagyanon umara. Amin manjari sila roon haon pagtaatan karena inyaon lang sin mga sila makahati habahasa sin Arab in wa ati'u wa ulil amri minkum in wow lang niya wow atap. Hati niya hisiw-siw na inapi magdarungan sin pagkaradyaan sin pag-agama na insiyad tumatag siya ulil amr. Sumakawa aun dunhan sarat biutang subay hadja indahanan sin pag paragan sin sara sin Quran iman sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mga sila ini matag sila ini ulat alan nas amin mag da sin pagkaradyaan sin ini manusia. Na doon ini timindog long ta in pagkaradyaan sin manusia tungod papag-agama nila. Iban simpag dunya nila, bang inyaon di siya lumabay ring hapagtaat pa Allahu Ta'ala iban Rasul, atawa doon ha kitab Al-Quran iban sinsun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inyan katantan manjari isiyo-siyo doon haon nakura sin kauman hati niya kauman Muslim sarta aun doon nagnanakura Muslim da isab sarta di siya limyulakad deng hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban Rasul sarta daran siya biya mga miminno iban si mga makahati mga kaulamaan amin humajat siya pangingat deng ha Quran iban sin sunnah na in mga ini mapatot ini paghambukan sin mga sila Muslim agaron sarta pagtaatan in uno-uno na amuin paragan niya sin ini pakaradyaan sin paghula-hula sin manusia labi-labi na in parkala pag-agama karna yaon kaniya in mga amuin mahinang sabab hikahugot sin pag-ibadat sin tiap-tiap tisulukan si manusia karena yaon sila di majaga in katan hinang amuin suway sadya lumabay ring hapagtaat pa Allahu Ta'ala ibang pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na bang siya sa upama in kaonan sinambok nga kura biya mga magdaak siya lumabay papagmaksiyat pa Allahu Ta'ala biya si mga amuin manglang sin amuin magpasampay sin kasabunnalan doon haon bangkogdanan in pag-usahan niya doon haan madukal siya mga kakuruhan na inyad to katantan diiyad to manjari siya mahinang pag-ianon wala tol amr amuin mahinang ini amir sin ini pamarinta doon halaw man sin kauman niya. Hangan sin pag-agama, amunayin agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala, piyag-agamahan sin kita niyo katantan. Sabab may biyayta doon ini, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wayroon pagtaat pasiw-siw manusia, bang labay ring haamin pagmaksiyat sinambok manusia yaon in hati niya di manjari dapitan sintaw makahati mga sila amuin manglalang sinha laong ta in rahasya sin ayat ini amuin doon hatungod sin laong niya pagtaat pa mga sila waliul amar na doon haamuin subay hadja siya laong ta
amuin lumabay ring hapagtaat at tawa magbalik siya pa hukuman sara sing Quran iban sin sunnah. Karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siya ng daak haununo na pakaradyaan buat malaingkan in siya bang siya ng daak harap sadya papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na indakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian biyabaita day sa sing Quran mahamulya man ata'ar Rasul faqad ata'a Allah. Isiusin nagtaat ba daak niya Rasul sallallahu alaihi wasallam na biya sa sin nakapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. May tayad to sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In Allah ta'ala ini amoy in nagda ka Rasul sallallahu alaihi wasallam in katan si mampay harap kanya daraakan dahin nga Tuhan Rabbul Alamin sibu daing kaaunan daing halauman sin Quran iban sin hadis inyan katantan wahi sin Allah ta'ala harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam hasabab yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam di magka inigungwain suara niya sibu damang daak iban lang buat malaingkan in yadto katan wahi daing ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Na ini pakarajaan ini bang naurol madto-madto hilabay ring ha aturan sara sin Quran iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na di maun in pagsulang manulang sin manusia sabab inyaon amo unin usulan sin agama iban sin uno-uno na amin tumundan maun kaniya pauno na pakaradyaan halon sin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin mga kasahabatan niya inyan kaya lulukis na hakakitab-kitaban sarta iwan saksi sin mga kaayat-ayatan halon sin Quran in mga pakaradyaan jimat to hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan to mga katawtay manghuram. Sabab insarat niya bita doon manjari sadya in mga sila walatul umur bang siya miya makadhasara. Kan nabita doon ha ayat in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bang in kamu bat matan-matan nagparat saya na pa Allahu Ta'ala iban sin adlaw akhirat amo na insusungon sin kita niyong katantaan. Naamo yan to mga katawtay manghuran. Sarta hakay napusan niya bita inyan katan khairun wa ahsanu ta'wila. Inyan ang una in sarayaw-rayaw iban sa amo-amo atawa sarayaw-rayaw damikyan taawilan sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala manunjuk pa amin ayat ini siyabot na to haindoon yaon. Karena lang niya pa inna hukma Allah wa rasulah ahsanu ahkam. Karena bunal tuod in hukuman sin Allah ta'ala iwan sin Rasul amuna in sarayaw-rayaw hukuman. Wa a'daluha wa aslahuha linnas. Iban siya na in sa adil-adil, iban siya na in amuin sarayaw-rayaw, amin nakaamo hikarayaw sin manusia. Doon napakaradyaan sin pag-aakaman nila. Fi amri dinihim. Amo yan to mga katawtay manghuran haakama Islam. Nasabab yan in Allah subhanahu wa ta'ala nagpatumtum ha mga sila, nagdararungan sin pag-akama, halawman sin tiap-tiap kauman. Yariin ini paagad lang ta, hipapatumtum kato taniyo ayat ikakaanuman,
Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Mapatutod kita magali awiyay ta dunhay ni sinallahu subhanahu wa ta'ala. Laong sintuhan na to Rabbul Alamin, alam tara, wala niyo kakasakupan, amin mga sila nagdaawa, in mga sila nagparat saya na kuno sila, haununo na napanaugmoon kanila, iwan na si mga sila, amuin, nagdaawa ra isab, nagparat saya na kaunarain kay mo ya Muhammad, sa sumagawain sila doon hayan, sampay amuin, naka ini sud palawman nila in hukuman simpagyanun takot. Impagyanun hukuman takot amo na insara nakakuha ng Quran ibang sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad umiru an yakfuru bih. Aun waktu mahinang sabab in hikapang daak nila roonan kakupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pabiyayta doon ha ini, yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Ang paing syaitan diyan humundong, lumagdo siya tikduhanan, habang mayan im mga tao nagdararungan sim pakaradyaan si manusia. Amin maabi-abi niya roon nakabayaan niya, makaagad sinamuin hakas-hakas niya, doon ahon mahinang pakaradyaan mabugat jumatu halaw man sin umat biya na sin mga nagyatu ha umat na kauna dahil kato tanu ini sampai hajaman mapuasin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban na sin mga khulafa al-arba na ingatun na to marayaw mga katautay mangurana ka Islam in nagyatu kanila lando makasusa sampai kita amin wala nakasabo sin jaman nila bang kita makarasa sing tahalan sin pag-aun doon sin pagsulang manulang nila amin mapuas in upat khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin doon haon nag-agaw-agaw na pag nakurain mga sila khulafa mapuas deng ha upat na sabot ta amin nakauna amunain Abu Bakar, Umar, Uthman, Ibn sin Ali karena doon puasin Ali amulin na marinta na in Umawi doon haon in Umawi jagahan sin Abbasi amuin sampay nakawa sin Abbasi rin kanila in pag nakura doon hayan na dahil ha sabab sin mga yadto in pagkawasin pag nakura lima bayreng habuno mga katautay manguran ha kama Islam makabuka bang jumato halawman na to si pais bang mandi siya jumato kana im mga yadto sibo Muslim nag-agawsin pag nakura biya da sin mga ri aw nagjatukato hahula takana sin pag nakura halawon sin hula sampay magtay mangod magdok-dok uno ini magkuntara magato sampay magtali apo sampay magtali anak magpangtungod inyang katanji madyato halaw man sinula na to na ando kaylo maun kita niyo pamimpiang daakan sinallahu ta'ala magbing kita niyo katantan maun pa Quran iwan sunnah bat amurayan in makahalulay sin pakaradyaan na to hakabuhi na to labi-labi na to, hatihon na to marayaw, in kita biyuhi sinallahu ta'ala hinang manusia, supaya kita makapagtag-ipon kaniya, supaya ingkatan mahinang na to, maakad na to ingkatan, amin tiyang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, karena amo aning karidaan niya, iban simpiang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, damikyan karidaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, ang pasiyara isa-isa niya imag tutungbas singkatan amal na to di halaw man sin gumiini. Nainyan katantan sampay pakahinapusan sin pag
agaw-agaw pag nakura, sambil kailo si mga ulama, amuyin nalapay na roon haon, nakarapit ha amin mga nagnanakura yaon, kaya lalamuran nila, sampay mataod na binsana deng ha mga ulama, ar-rabbaniyun, doon hayan na binsana, bianakan da Ibn Taymiyyah, bianakan da Ahmad Ibn Hanbal, bianakan da Imam Malik, mga sila nakalabay na binsana, sin pakaradyaan nalapay ka na in sila, tutog doon in pamaugbog nila ha Quran iban sunna, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na yung mga inikatan, pamintangan na to, bang uno-uno na aon jumato, in kita niyo tumangkis, kita niyo harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya tumangkis pa Allah subhanahu wa ta'ala, dia kita niyo papirru ilallah. In hati sin papirru ilallah, papirru ilal Qur'ani was sunnah. Pahakoy kamu harap pa Qur'an, iban sin sunnah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana in Qur'an iban sunnah, amuiniin, amin gusira kula, mapatot na tuogon hakabuhi na to, kana amuinin pag-ianon, usul ad-din wa puru'u ilallahi wa ilar rasul. Amuinin usulan sin pag-agama, iban na sin mga amuin magad haaturan niya un katan sumud harap patuhan Rabbul Alamin iban sin Rasul niya. Inyan katantan amunain kahaupuan niya al-kitab was sunnah, amunain piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo, di nakita niyo malaung salama-lama. Biyaita sin Rasulullah, taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Nahipagbin ko kanyo indua perkala ini, bang niyo ini baugbukan, amoy ini hinangon niyo, amoy in dasalanan sing kabuhi niyo, doon hayan di na kamo malawong salama-lama. Uno siya amunain Quran iban sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namo yan mga katawtay manghuran hakam Islam. Tiyo patumtum sing kita niyo, narito na kita niyo, tumubtub ha waktu yan insyaallah, sa ta gumanap da kuman kita niyo waktu rugaing amin sin pangadjian sing kita niyo, supaya ando kaylo, dahil ha waktu pa waktu amin nakadarawhat kita niyo patumtum, pambuk, labi luba na magpatumtum biya kamo ini, labi na mo patumtum ngun ing ginawaran na mo, karena ini ni amanat dakula sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kato taniyo hangyanan ing kita niyo nagsahada sing kalimatut tauhid, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. In mahuli niya na magsukur kaniyong katantan nagdurungog si Buda yan imaalop sin region niya, iban si mga sila imaalop pa social media hawak to ini, na mangbaid na ako kaniyong katan hawak to ini. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.